Hazır bunlar yol açıldı. Buna MCS, Mintrans, bizden jol kıyımı kamsızlık hizmeti, bizden büt militsiya hizmetkerleri bardık iş alpar olur bu boyunca. Yerinde hazır büt yerin barında tığındı joyu maksatında işler jürüyorlar. Hazır Kuday buyursa açabız. Yol açıldı. Hazır emin. Sizlerdi barınlardı bir yakçaktan koyup koygan bolsak kayra tığın payda olur da. Uç oşaklarına göçöten berki tığında turgan transport kıldığı bardığın şunu alalım. Şurup tuğandan sizlerden oçutmen getiriyor. Buna bulacaklar. Zarıl cumuş bilen baratkanlar. Oğur vatkanlar bulgan bolsa. Cananda больница olgan bolsa. Bizdir buna patrulün служебный машиналарыбыз турат. Bardığınlarda teşekkür жерlerге жеткиребиz. Göçөтөн beri ушундай иштерди жүргүзүлүп атат. Эгерде ким ооруп аткан болсо, кимде ким кандайдыр бир срочный бир маселелер болсо айтып коюңуз. Иә, токоромуз. Мына эми тура түшүнүп кайрат кылга эми азыр биринчи жол акчылар менен эң биринчи сиздер койгула. Мына машинеси. Мына могу Покоронго бараткандардын машинеси. Командир, келиңиздер мына Покоронго бараткан машинени эң биринчи кое керек. Чтоб эң биринчи жеринде жеткенде болсун. Эжеке жеткиле тура түшүнүп койгула. Мына азыр мына өзгөргө белгилегенде мына машинанын баары түшө баштады уже. Баарды келе баштады. Ушулардын баарын өткөрүп андан кийин силердин мына Покоронго бараткандарды биринчи кетирет. Атап мына ар биринен турагыла. Ким ооруп, кимге ар кандай муктаждыктар керек болгон болсо мына милиция кызматкери биз сапровод жеткиребиз. Çok oldu. Öyle erişiyor, Pokorongo gittiğinde en birinci koyuyoruz. Ama kalganlar moçitten getiriyor. Hem sabır dolup kişiler çıda koyuyorlar. Gene bunu ötler koyuyorlar.